Koe nei te rā I whakaritea kia uru katoa nā tono mō te pira reo Māori, whai muri I te tohu a te komiti whiriwhiri Māori kia whakaroa hia te wā tuku tā paetanga. He oe e ai ki te māngai whanaketanga Māori o Reipa. He takahi I te mana o te komiti whiriwhiri te mahi a te mineta take Māori, mā te whakatū I tōna ake rōpu tohu. Ko te wero a Reipa me whakakorea te pire reo Māori me timata anō. What scope will the advisory group have to change the policy intent for the bill? And if this is the intention, then why doesn't the minister just pull the bill? Kei te whakahera atau I te rōpu tohu hau a te minita, ka āwhenei aia ki te wetewete I ngā āwangawanga a te iwi mo te pire reo Māori. Does he believe that the proposed representation of Te Mātāwai between iwi, Māori language experts and educators is fairly balanced to achieve effective outcomes in language revitalisation? If not, why not? Tērā pia koina te tau ngā pātai ka whakatakoto hea ki Muitaro tēnei rōpu, mā rātau nora tērā e whakautu, a whakahoki kōrero mai kia, ka te tirohia te rawa. I ai anō kia te ururoa Flavel, kua māro ke te haere o te pire I tōna hipa I te pānuitanga tuatahi. E hari te mea ka noho wehe nei, nā kaupapa erua, o te tikanga e ka whakakotahi nei, ngā kōrero erua nei, a mo te pāingo te pire, o tira mo te pāingo tō tātau reo I tōna mutunga. Ko tētahi o ngā whakaaro nui kua whakatakotohia ki mua I te komiti whiriwhiri Māori, mena ko te matāwai tētahi tari kāwanatanga anō, he maumau pūtea noi hopea. Ko ai hoki ngā mema ka whakatūria ki runga I taua puari. Ai rānei, he kiko anora o tērā whakapai o etai, kāre rānei. Ngari tōna mutunga, ko au te minita, kai au te kupu whakamutunga. Te timona kuia, nā rungi ngā kōro katoa, a katoa ka puta te pāinga o te iwi Māori. I nāi nei ka whiriwhiri te komiti I ngā kōrero, kia whakatēpūtia ki te whare pāremata a te tauhou. Engari ko te ahua nei ka rereke pea ētahi o ana wahanga, kia tutuki ai tōna tino whainga, he aha atu I te whakaora me te whakapakari I te reo Māori. Irina Smith, Te Karere.